дар саросари кишвари тоҷикон маконҳои бузурги таърихиву бостонӣ мавҷуд ҳастанд ки бузургии ин мардумро муаррифӣ менамоянд. ҳар як манораву девораҳо аз таърихе бозгӯ менамоянд. бинандагони азиз, инак боз барои омода намудани барномаи асрори таърих ба ноҳияи Шамсуддин Шоҳӣ биёем ва инҷо аз яке аз мазорони баргузидаи шахсони бузурги дини ислом, яке аз 12 имоми баргузидаи дини ислом ки бо номи имом Ҳасан Аскарӣ ёд мешавад дидан бикунем. аслан аз рӯи навиштаҳои саҳифаҳои таърих имом Ҳасан зодаи шаҳри Мадина аст ва ӯ дар таърихи солҳои 232 пеш аз милод ба дунё омадааст ва рӯзгори хешро аслан дар сарзамини хеш гузаронидааст ва чӣ гуна он ба Осиёи марказӣ роҳ ёфт, чӣ гуна инҷоро дидан кард ва чӣ ривоятҳое доир ба ин мазор аст, бобати он барои шумо қисса бикунем. овозаи бузургӣ ва зебоии ин макон моро водор кард то роҳ пеш бигирем сӯи ноҳияи Шамсуддин Шоҳин. чун ба саҳифаҳои таърих ошно шудем, танҳо пиромони шахсияте бо номи Ҳасан Аскарӣ ки аслан дар кишвари Ироқ зиндагӣ кардааст, чизи дигаре пайдо накардем. вале ногуфта намонад ки пиромони ин макон ки яке аз ҷойҳои афсонавист ва ин доманаи кӯҳ ки имом Аскара номаш мебаранд, навиштаҳои дигар ҳам ҳаст. дар баъзе аз навиштаҳо ин кӯҳро кӯҳи Тирак ном мебаранд ва навиштаанд ки чашмаҳои шифобахш дорад. мазори имом Аскара ин яке аз бисёр кӯҳи гӯё дар адабиёти авестоӣ бо номи кӯҳи Тирак ёд мешавад ва дар ин ҷо ғорҳои хеле зиёд ҳастанд. аз ҷумла яке аз ҳамин ғорҳо ки дар дохили вай ҳам чашмаи об аст ва ҳам як турбати гӯё табиӣ ки гӯё имом Аскара дар унҷо дафн шудааст. албатта имом Аскара дар унҷо дафн нашудааст, вай дар мазораш дар арабистон аст. ва лекин ҳамчун яке аз мӯъҷизаҳои табиат агар мо ҳисоб кунем хато намекунем, чунки кӯҳҳо гӯё ки тарошида бошанд, кӯҳи имом Аскара гӯё тарошида бошанд ба монанди як чизи меъморӣ аст, як санъати меъморӣ аст, гӯё ки уна инсон сохта бошад. ва дар даруни ҳамин кӯҳ ғорҳое ҳастанд ки шояд ки шифоҳӣ ҳам бошанд, махсусан барои касалҳои астма ва дигар касалҳо истифода бояд шаванд ва яке аз мӯъҷизаҳои табиат аст. роҳ ба роҳ меандешидем ки чӣ монандее сабаб гардида то ин маконро бо номи ин шахси азизи ислом биноманд, ҳоло он ки қисмати бештари одамон дар Тоҷикистон бобати ҳаёт ва зиндагиномаи имом Ҳасан Аскара маълумот надоранд. мавзеъи имом Аскарӣ ё ба қавли мардуми ҳамон минтақа имом Аскара яке аз мавзеъҳои таърихӣ дар ноҳияи Шамсуддин Шоҳӣ мебошад. ғайр аз оне ки ин мавзеъи таърихӣ аст, дар навбати худ як зиёратгоҳи аҳли дину мазҳаби суннӣ ва мусулмонон ҳаст. дар мавриди номи ана ҳамин мавзеъи таърихӣ дар сарчашмаҳои таърихӣ ривоятҳои зиёде ҳастанд. аз он ҷумла дар китоби муҳаққиқ Алихон Зарифӣ Саргаҳи диёри Хуршед як ривояти бисёр аҷиб аст дар мавзеъи номи ҳамин ҳазрати имом Аскарӣ. гӯё Ҳасани Аскарӣ аз шумораи имомҳои 12гона имоми 11 соли 845-846 дар Мадинаи Мунаввара ба дунё меоянд. падари он кас бо номи Алҳодӣ дар давраи хилофати Алмутаваккил аз шаҳри Мадинаи Мунаввара ба шаҳри Сомарои Ироқ сафар мекунад ва онҷо зери таъқиби шадиди хулафо қарор мегирад ва баъд аз 10 соли дар шаҳри Сомарои Ироқ зиндагӣ карданашон соли 868 аз дунё мегзаранд. ва ба қавли тахаллуси Аскарӣ
аз ҳамун ба номи имом ҳасан аз ҳамун шаҳри Сомаро аст. ба қавли дигар шаҳри Сомароро Мадинатул Аскария мегӯянд, яъне шаҳри аскарҳо. ва ба қавли муҳаққиқ тахаллуси аскарӣ ба унвони имом ба номи имом Ҳасан аз ҳамин ҷо гӯё часпида шудааст. баъд аз оне ки падарашон вафот мекунад, он кас ки 5 фарзанд доштанд, Ҳасан, Ҳусайн, Ҷаъфар, Муҳаммад ва як духтар бо номи Оиша. ва ана ҳамон имоматиро ба маҳз ба Ҳасан ки бисёр як ҷавони донишу закӣ ва ҳушёр буданд, имоматиро ба фарзандашон Ҳасан мегузоранд. ва аз ҳамин ҷо имоми 11ум имом Ҳасан мешавад, имом Ҳасани Аскарӣ. имом Ҳасан чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, 3 бародар ва як хоҳарам доштанд. бародаронашон Ҳусайн, Муҳаммад, Ҷаъфар ва хоҳарашон бо номи Оиша. дар баъзе аз сарчашмаҳо номи модарашон Савсан ва дар баъзе сарчашмаҳои дигар бо номи Ҳадиса аст. дар синни 29 солагӣ соли 873 28 ё 29 солагӣ имом Ҳасан Аскарӣ аз дунё мегзарад ва ба ҷои он кас ана ҳамон тарафдоронаш писари 5-солаашонро ҳамчун имом таъин мекунад ки дар он вақти вафоти имом Ҳасан ҳамагӣ 5 сол доштанд. ва мувофиқи сарчашмаҳо баъд аз 4 соле ки фарзандашон ба сари қиблати имоми 12ум дар шумораи 12гунаи умматҳо қабул карда мешаванд, дар синни 9 солагӣ фарзандашон бо лақаби Алмаҳдӣ аз дунё мегзаранд. дар мавриди чӣ гуна имом Ҳасан ба ин мавзеъ сафар карданд ва ба кадом хотир ин мавзеъро маҳз бо номи имом Ҳасан, яъне имом Аскарӣ гузоштанд, мо ягон чизе дар даст надоштем, сарчашмаҳои таърихиам ба ин со ишорат накарданд. фақат ҳаминаш маълум аст ки имрӯз мавзеи имом Аскарӣ ё имом Аскара яке аз мавзеъҳои таърихӣ ва бисёр тамошобоб минтақаи ноҳияи Шамсуддини Шоҳин аст ки дар баландии 3-3.5 ҳазор метр аз сатҳи баъд ҷойгир аст ва як зиёратгоҳи бисёр маъшҳур аст. яъне на танҳо мардуми минтақаи Шамсуддини Шоҳин, ҷумҳуриямон, балки аз берун аз доираи ҷумҳуриямон меҳмонони зиёде омада ин минтақаро зиёрат мекунанд. ҳарчанд боло мерафтем, табиати зебову фараҳафзо моро мафтун мекард. роҳи борике ки ба ин макон мебурд аслан барои қадамони як шахс пешниҳод шудааст. ин ҷо сангҳои бузургу хурд хеле зиёданд ки ҳар як ба ҷисме монанд аст. бинандагони азиз, чун ба ин ҷо раҳсипор будем, ба мо гуфтанд ки роҳи мо он қадар роҳи осон нест, яъне пур аз пастиву баландӣ ва раҳи пиёдагарди зиёд дорад. вале ба ҳама ин нигоҳ накарда мо тасмим дорем то ба ин мазори таърихӣ биравем. ва ҳамин деҳае ки дар паси ман аст, деҳаи Доғистон ном дорад, дар ноҳияи Шамсуддини Шоҳин, ва ҷое ки мо қарор дорем тақрибан 2200 метр аз сатҳи баҳр дар баландӣ ҷой дорад. ва мо то ҷои лозима бо нақлиёти муассисаи давлатии телевизиони Сафина омадем ва то ин ҷо қариб 1 километри дигар роҳро пиёда тай кардем ва то ҷое ки мо бояд бирасем тақрибан 1 километри дигар роҳ аст. маълум аст ки дар гӯшаву канори кишвари азизамон чунин маконҳое ки бо номи бузургон унвон додаанд зиёд аст ва ҳамеша мардум ба ин маконҳо бо эҳтиром муносибат мекунанду азизашон медонанд. ин кирдугор бар он меорад ки аз гузашта то ба имрӯз мардуми тоҷик таърихи гузаштагони худро нағз медонанд ва ба ҳама қудратҳои осмониву заминӣ бо эҳсос муносибат мекунанд. وجود مزارها در قلمرو ماوراءالنهر
قبل از پهنشوی اسلام هم موجود بود و بعد از گسترش اسلام خصوصا پس از عصر 11 در حدود ماوراء النهر تعداد مزارها زیاد می شود که این یک میتوان گفتن که یک هماهنگی بود میان اندیشه و میان اعتقادی تا اسلامی و اعتقادی بعد از اسلامی مردم تاجیک. یکمین نشانگر از آن است که در یک اسلامی ماوراء النهری با وجود عمومیتی که با خودی من تعلیمات اسلام داشت اما این ویژگی های خودش داشت. یکی از ویژگی های اسلامی منطقه ماوراء النهر اون بود که ما در تفاوت با نیمجزیره عربستان مردم در ماوراء النهر از زمانی از هزار سال قبل از این حتی پیش از میلاد اینجا مردم زراعتکار و مردم مقیمی میزیستند و یکی از خصوصیت های مردم مقیمی این است که چون مردم همیشه در یک جا زندگی میکنن اونها خواه نخواه نسبت به قبر و نسبت به مزار گذشته های خود یک نوع احترام و یک گرامی داشت دارند. وقتی ما در دهه داغستان بودیم شخصی که همیشه این منطقه را نگاه و بین می‌نمود و همیشه سیاحان را تا به این مکان همراهی میکرد در دهه نبود. با این خاطر فرزند این مرد برای ما چون راه بلد خدمت نمود. اولا او ما را به جای آورد که به گفت او مکان عبادت بوده است. آب‌های جاری این مکان در حقیقت دقت جلب کننده بودند. یک طبیعت خیلی خاصه و جای بسیار دیدنی و راستی گپ شخص باور نمیکند که در همین گونه بلندی که تنها بالا از این سنگ است و هیچ یک موجودات جای ندارد همین گونه آب جاری می شود. این به نظر همان گونه میتابد که گویا که همین سنگی برقدی که اینجا هست گریه میکند. با شخصیت‌های تاریخی و به مزار آنها که امروز در حدود تاجیکستان اگر توجه کنیم ما تنها 3-4 شخصیتی هستند که خبرشان از نگاه تاریخی ثابت شده است، مثل میرسید علی همدانی، مثل مولانا یعقوب چرخی و مثل حاتم اعصم. بقیه قبرها رو وقتی که توجه میکنید بیشتر قبرهای همنامند یا قبرهایی هستند که احتمال می رود این چیز هم از مد نظر دور داشتن در کار نیست. بعضا وقت این قبرها یادگاری ها یا مقدس جای زمانی تا اسلامی هستند، یعنی زردشتی یا حتی بودایی هستند، چون در بعضی منطقه های تاجیکستان حتی دین بودایی هم رواج داشت و این نشان میدهد که یعنی اون دین های چون اسلام با وجود این که در سرزمین تاجیکستان پهن شد همین اعتقاد و باورهای پیش از اسلامی را از بین نبرد. باورهای پیش از اسلامی هم بعضا در قالب دین نو اسلام همراه شدند و به حیات خود ادامه دادند. این چیز ما در بیشتری مزارهای امروزی تاجیکستان دیده میتوانیم و نکته دیگر این که خودی مذهبی رسمی و مذهبی معمولی منطقه ما که مذهب حنفی بود از بس که عرف و عنعنه پیش از اسلامی را هم که اگر با محتوای اسلام در ضدیت نبود میتوانست در داخل دین نگاه دارد و این خاطر این هم مساعدت کرد که این مزارها در منطقه ما ماندگار شوند و تا امروز به آمده رسند. و من فکر میکنم که این وجود این مزارها در برابر اعتقاد دینی داشتن و در برابر اینکه مردم به آنها اعتقاد دارند این قسمی از حافظه تاریخی ما است. این ویژگی دیگری اسلامی ماوراء النهر است و نگاه داشتن و پاس داشتن اونها از نگاهی هم چون آثار تاریخی در حمایت دولت است، دولت اونها را نگهبانی مرمت و حفظ میکنه. نگاه داشتن اونها امروز از نگاهی هم اعتقادی هم از نگاهی حافظی تاریخی و هم از نگاهی جاذبه های سیاحی و توریستی من فکر میکنم که بودنشان هیچ زیان ندارد و نگاه داشتن و حفظ کردن به نسل‌های آینده انتقال دادن آنها از وظیفه‌های جامعه ماست. تا مکان اصلی که قدمجان نامش میبرند باز چند متر دیگر راه بود. انا اینجا
оғози даромадгоҳ ба зери ин санги бузург аст. ниҳоят мо ба маконе ки баҳри зиёраташ омада будем расидем ва бо истифода аз роҳбаладон ки сокинони деҳаи доғистон ҳастанд, мо ба ҳамин дохили ғор ворид мешавем ва то ҷои макони зисти ҳамин шахсияти бузург хоҳем расид. ба ин ҷо роҳ гаштан бисёр мушкил аст, вақт ки ин ҷо шитаги хатамонӣ ва чун ҷавонони ин ҷо мегӯянд дарозии ин ғор то 73-74 метр тӯл мекашад. ва моро лозим меояд ҳамин 74 метрро шиштагӣ тай намоем. ин ҷо ҳар қадар дарунтар меравӣ, сардии ҳаворо дарк мекунӣ ва кам-кам мушкил нафас кашидан ҳам эҳсос медарад. ва барои онҳое ки камтар бемории дил ё ки сиққи нафас доранд, ин ҷо дар омадан маслиҳат дода намешавад. зеро аз рӯи нақли шахсоне ки дар ин ҷо буданд, чанд нафарашон ин ҷо ҳалок шуданд. бинандагони азиз, ниҳоят мо ба охири ҳамин нуқтаи ғор расидем ва маконе ки ин ҷо бисёре аз шахсон баҳри зиёрат меоянд ва гӯё ки ин ҷо рӯзгоре имом аскарӣ рӯз мебурдааст ё ки ин ҷо қадамҷои ӯ будааст расидем ва ин ҷо ба шакли як маркаб, ин ҷо ба шакли як гур сангҳо чинда шудаанд ки мегӯянд ки гӯё ки ин ҷо гури он шахсият бошад ва ҳар як санге ки ин ҷо ба як ҷисми зиндаи монанд аст, аз рӯи нақли мутахассисоне ки дар ин минтақа буданд, ба ҳар як чизе шабоҳат дода мешавад ва онро гоҳе офтоба, гоҳе дигар ягон ҷузъиёте ки рӯзгоре ин шайх истифода мекарданд ном бурда мешавад. бояд бигӯям ки он чизе ки мо имрӯз мехостем бубинем ва он ҷое ки мо мерафтем ҳамин ҷо ҳаст. нисбат ба дар омадан ба ин ҷо мушкилтар аст, зеро ҳар қадар ба торикӣ рӯбарӯ мешавӣ, инсонро ҳар гуна бим фаро мегирад. вале чун майли бар омадан мекунӣ, умеде ки ба як рӯшноӣ мебароӣ, дили инсонро рӯшон мекунад. дар наздикии ҳамин маконҳо сангҳои гуногун ҳастанд ки ҳар гуна қомат афрохтаанд ва бо гузашти замон ба ҳар гуна расм, ба ҳар гуна ҷисм монанд ҳастанд. ва дар яке як гӯшаҳои ин ҷо як санг ҳаст ки гӯё ки ба шаҳу арӯс шабоҳат дорад ва ривоят мекунанд ки рӯзгоре вақте ки дар ин маконҳо бедодгарӣ буд, шаҳу арӯс аз дасти душманони мардуми ин ҷо мегурезанд ва паноҳ мехоҳанд баранд ба ҳамин ҷои бузургвор. чун наздик мешаванд ва душманон ба онҳо наздик мешаванд, дигар роҳи гурез надоранд, аз худованд илтиҷо мекунанд ки то онҳоро санг бигардонад. албатта ин ривоят ба ривоятҳои дигаре ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи чил духтарон ёд мешавад монанд аст, вале то чӣ андоза ҳақиқат дорад, албатта мо дар ин мавзӯъ чизе гуфта наметавонем.
سرچشمه‌های تاریخی روزگار و زندگی‌نامه حسن عسکری را هر گونه شرح می‌دهند. برخی ها بر آن هستند که او از سرزمین خویش بیرون نرفته، ولی برخی دیگر میگویند که در زندگی خویش قسمت حیات خویش را در سفر در مهاجرت گذرانیده است. روایت ها بر آن هستند که در یکی از نبردهای اسلامی امام عسکری با بابای خویش یعنی حضرت علی دست به گریبان می شود و چون می داند که با بابای خویش دست به گریبان شده است و این مرد خدا هست، از میدان را ترک می کند و به همین یک کوه سنگین تکیه می کند و با پروردگار رو آورده می گوید که خداوند مرا از این شرمندگی در داخل همین سنگ یعنی کوه سنگین جای بکن و همین گونه یا که امام عسکری در داخل همین کوه سنگین جای خویش را می یابد و بابای او حضرت علی گویا که طریق شمشیر خویش همین کوه سنگین را پاره می کند تا به دیدار نبیره خویش برسد. ما همراه پدرم اینجا رو نگاهبون میکنیم، همراه سیاح‌ها میوند به اینجا که امسال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی بود. سیاح‌ها از کشور آلمان، از فرانسه، هر جا به اینجا تماشا میوند. ما اونها رو به اینجا میاریم و از منظره های اینجا نگاه میکنن، تماشا میکنن و همینجا رو راه بلدی میکنن. میان هم کوه ها را تماشا میکنن، منظره ها را تماشا میکنن و خیلی برای آنها پسند میاد. همین نامگذاری ها با نام شخصیت های عالم اسلام البته در گذشته یک عنعنه بود و ما گمان میکنیم که در همین شکل نامگذاری شدن همین منطقه های تاریخی که امروز خیلی زیاد هستند در سراسر جمهوری همون، این همون به اندیشه من زنده کردن همون نام شخصیت ها و البته وقتی که شخصیت های عالم اسلام نامشون به منطقه های تاریخی داده می شود، با فرهنگ ما، با تاریخ ما، با تمدن ما که ما به واسطه یک جزء جهانی عالم اسلام هستیم البته بی تاثیر نمیمونیم و این چیز به اندیشه من خوب هم هست. امام عسکری در قطار دیگر مکان‌های تاریخی کشور مکانی خاصه است که طبیعت زیبا و آب‌های مصفای خاصه دارد که سرچشمه‌شان معلوم نیست. همین خاصیت‌ها را به نوبت گرفته این مکان را با نام این شخصیت بزرگ نام می‌برند. همزمان می‌گویند که این آب‌ها شفا بخشند، ولی تا به امروز این آب‌ها تحلیل خاصه کرده نشده‌اند. اکثر مکان‌های تاریخی که در قلمرو آسیای مرکزی هستند از روی روایت‌ها ساخته شدند یا که از روی روایت‌ها یاد می‌شوند و محک اساسی من همه روایت‌ها هم آن است که ما با تاریخ گذشته خویش آشنا شویم، آنها را دانیم و به آن جای‌ها بیاییم و آن جای‌ها را زیارت بکنیم. بینندگان عزیز، خاطررسان می‌کنیم که ما در ناحیه شمس‌الدین شاهین هستیم در دهه داغستان و اینجا دیدن کردیم از یکی از مکان‌های تاریخی که شخصیت بزرگ در اسلام نامشان ثبت شده است با نام حسن عسکری. در برنامه‌های بعدی ما کوشش میکنیم تا در دیگر مکان‌های جمهوری تاجیکستان باشیم و از مکان‌های تاریخی و قدمجوی بزرگان برای شما مواد آماده سازیم.